Dilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Tsikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe. Na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Mr Post na Gagash vo lo tikombelela risimu ra Beef leri nga kona ka album ya Benny Mayengani The President leyi nga huma hi siku ra 10 N'wendzamhala lembe ra 2022. Risimu leri nga thyiwa leswaku rin'wa swigalani. Loko Benny Mayengani The President va ha ku humesa album ya vona leyi nga huma hi n'hweti ya Mhawuri hi siku ra 4, yi kumeke yi nga ri na rona risimu leri ra ku tseketsela. Endzhaku ka sweswo Mr Post va endli nkandziyiso laha a va ri thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va vula leswaku ri loko munhu a nga va beef vona a va nge n'wi tshiki va ta n'wi bifa. Hi marito lama a va vula leswaku ri Benny Mayengani The President tanihi ku eka album ya vona ya Jesu a ku ri hava risimu leri ra ku tseketsela, se a va koxa leswaku ri Benny Mayengani The President a va endli matshalatshala ya leswaku ri va bifa hi mhaka ku vona loko va humesa album hi N'wendzamhala Mr Post a va nge tsetseleli va ya ku bifeni. Loko se Benny Mayengani The President va humesa album ya vona leyi nga huma hi siku ra 10 N'wendzamhala lembe ra 2022 ku na risimu ra vutsevu leri nga thyiwa leswaku rin'wa swigalani. Hi laha hi nga vona Benny Mayengani The President se va fika va bifa hi ndlela leyi yo tseketsela. Nkandziyiso wa Mr Post hi lowu. Se beefi kona mi ta xura mi ta ze mi kombela ni rivalela hi leswo madala loko munhu a tshika ku bifa ku mhenta n'wi tshika ni wa ka vona mina hi leswo madala inkomo hi ta vonana siyo yeve hi leswo madala hi ta vonana. Kasi Gagash na yena hi siku ra 17 Mhawuri lembe ra 2022 na yena u endli nkandziyiso a ambali na mpahla ya ntirho a ri endzeni ka xipandzamananga laha a nga encenyeta Benny Mayengani The President hi ndlela leyi va bifisaka xiswona. A vula leswaku ri Benny Mayengani The President va ta n'wi bifa hi ndlela leyi. Hi nga vula leswaku ri se a swi tiva leswaku ri hi N'wendzamhala u ta bifiwa, se u encenyeti Benny Mayengani The President hi ndlela leyi va bifaka ha yona i va endla nkandziyiso a wu posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Nkandziyiso wa Gagash hi lowu. Masipala kanjhani wu pfa wu biwa fika ti nghena lembe rin'wanyana va nghena le ayova le va khoma va ba masipala wa n'wina va mi nga va duvulanga ku mi na swibamu vafana va mina laha ka mina mi nga lungi ti tele ku ti jika ti mfana loyi ala control tinhlambi mfana loyi i na matimba mfana i tindla yena mfana loyi vafana va mina laha ka mina mi nga lungi December Revolution. Loko yi ri beef eka N'wendzamhala ya lembe ra 2022 hi xurhile ku vula ka Mr Post. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Ku lava ku mi byela ntiyiso munhu a nga tiyisela ngopfu ka music mina a ni beefiwa ni vitaniwa swilo hinkwaswo se beefi kona mi ta xura mi ta ze mi kombela ni rivalela hi leswo madala. La hilesh godi. Tsikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe. Na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero.